Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka ala da'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Innama kana qawlul mu'minina ijadu'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasin Allah subhanahu wa ta'ala, amin sa barang abutan sin suara ini. Yari na isab kami kumanap sin pangadjian. Yatud na mu'maun pahadarat sin kamu. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga langgong namu at pag-iman, yatud na mo na isab maun pahadarat sin kamu. Pangadjian na to limabay, bunga sin pag-iman. In bunga sin pag-iman, gawhutim manu siya pag-agama, di siya matanhud, sin uno-uno na kaibugan piya ibug sin tao, di matanhud, iwan di majugjug, in jantung niya, iwan sin pito ang gawta baran niya. Si mga katanji matuhababaw sin gumini, sabab tiyanto sin pamarat saya niya, in labin dayaw. Dahil di hadun niya sambil na hadya paadlaw kana, amura im mga sila gawot iwan tutug, mag-agama-agama si mahasut si mahatingi.
Mga anak po na mo atiranan, ingaw ko ta pag-arama, amo na im mga tao tutug harwa parakala na pangadyi na to na kauna. Gawgot sila haraakan, Mimma nagawgot sila haraakan, makuyag sila haraakan sintuhan. Wala nakasasaw kanila ingkatan nyari dunya. Wala nakalingap kanila ingkatan pakarajaan si manusia yari dunya. Sabab kalna yaun sila hatiranan. Sabab kalna di sila mutas. Kaulihan si mga sila nakauna. Kaya kuyaran sila sinallahu ta'ala nagtagipon da hindi ababaw singgumi. Aula-aula na kakuyaran sila pag-ig nila rin di dunya. Harap pakubulan nila. Manuituyan sila pa kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala insyaallah. Mga anak po, mga sila yadto, al-istijabatu lillahi wa li rasuli. Kauhan tagupat kajam. Tiyayma nila indeng hatuhan, iwan tiyayma nila indeng harasul sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala na sila timayma singkita nila hatao. Wala na sila timayma sindiungog nila ring hatao. Sagawa intiyayma nila magsaroon doon. Way paghawal-hawal amuna indeng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Piya sampai sinjunjungan alaihi salatu wassalam. Wa huwa al-majharul haqiqi lil imanil kamil. Bang mabihad ting kakahinang amunad tu indagbus. Sin sa bunal pag-iman kabayaan sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yan, yari impalman sinallahu ta'ala wiyayta. Kasuratun nur. Amin pamandukahan sing kita niyo yari haulihan. Farman si mahasud si mahatinggi. Innama kana qawlul mu'minin. Ijadu ila Allah wa rasulih. Matan tuud farman sin Tuhan. In mga sila bariman, ini pamung nila. Ini kabtang si mga bariman na pabila sila taabitun. Sin panaabit ng Allah Ta'ala. Wa rasulihi amun pihatod niya rasul kahinapusan. Liyahkuma bainahum. Karena ipanghukum hantara sin sila. Maka sindaakan iban lumayo siliangan. In pamung si mga sila bariman. Al-imanul kamil. Amin pamarat saya gawgot iban yukup. An yakulu sami'na wa ata'na. In pamung nila tudyo pa Tuhan, bukon in pamung nila tudyo pa pagkahin nila. May tayad to bukon in pamung nila tudyo pa pagkahin nila. Harap nila pa Tuhan. Sabab di kagunahan harap pa tao, ing kagunahan na to harap pa Tuhan. Unin pamung nila. O Tuhan namu, impanaabiti mo kamo,
amin piaram hajunjungan namu. Sami'na riungog namu na. Unin pagdungog yan. Biasin pagdungog si Yahudi wan Nasara. Bukun. Firman sin Allah Ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. In Yahudi wan Nasara, iwan simyagad kanila, ngaitan kita niyo sin Allah Ta'ala, ay kamu simingod sin pangdungog sin Yahudi, iwan sin Nasara, iwan simyurul kanila. Naita, impamong nila sami'na wa hum la yasma'un. Diungog sintay nga nila, wala di magpapajantong nila, iwanakal nila. Ampay bariman, ay yakunu sami'na. Impamong nila tudyo pa Tuhan. Bukon tudyo pa bagay nila. Bukon tudyo pa pagkahin nila, sa ilapal-lapalan nila, tudyo pa Tuhan nila, o Tuhan na mo, diungog na mo na impanaabiti mo ka mo, hibutang na mo hajantong na mo, hibutang na mo hakal na mo, hibutang na mo hapito ang gautabaran na mo, diungog na mo daing kay mo. Wa na, iwan pag-amalan na mo. Kitaan niyo mga Tuhan, insa sambag-sambagan simbar iman. Wala nag-refuse. Wala simulang. Wala nanaykod. Ingkabtangan, iwan sinambal. Dahil nga sabab yan, mga anak kapo na mga tiranan. Hajaman na to ni salay kasi, amuinin subay pataurun na to. Damikian misan bukon jaman salay kasi, amuad to impanindog si mga bariman. Impamong nila, sami'na, diungog sintay nga namo, yari namo biutang atay namo, yari namo biutang akal namo, yari namo amalan namo, sin pito ang gauta baran namo. Firman sin Allah Ta'ala, wa ulaika humul muflihun. Firman sin Allah Ta'ala kanila, amin napahugot nila hajantong nila, napahugot nila pangdungog nila, napahugot nila hapito ang gautabaran nila, ulaika humul muflihun. Kamu na yan, firman sin Tuhan. Tuhan, ilingkan. Firman sin Allah Ta'ala, kamu na yan, hinda siyo. Ulaika humul muflihun. Kamu na yan, intao sa rayaw-rayaw patuhan di hadunya, iwan tao sa rayaw-rayaw tudyo patuhan hadlaw ka na. Mga anak po na mo, magkarunahan kita niyo tao marayaw patuhan. Di kita niyo magkarunahan tao marayaw papagkahi. Di kita niyo magkarunahan tao marayaw halong kauman. Sa magkarunahan kita niyo tao marayaw patuhan. Bang mawihat tindagbus. Tao marayaw na kita niyo papagkahi na to. Halaw man sing kauman na to. Hasiwi-siwi harakula. Iwan pakatiluakan. Amo yan mga umat Islam. Amo yan mga anak po naman. Unin sunuran sinayat. Wa man yuti'illaha wa rasulah. Na hisiyusin tao. Tutog, impagtaat niya, patuhan niya, iwan panaraak niya. Junjungan alayhi salatu wassalam. Wa yakhshallaha, iwan nagmabuga siya patuhan, di siya himinang sin kasalaan, mabuga siya siksa di dunya,
iwan mabuka si hamul kahadlaw kana wayattaqi iwan hinang niya inda akan sintuhan hakabayaan sintuhan hinang niya inda akan sintuhan apardu wajib sunnat haatulan kabayaan sinallahu ta'ala kung iwan kuyag niya himinang may ta siya kiugan sabab in nagdihil kaniya budget Tuhan in magtungbas kaniya Tuhan in nagpapanjari kaniya Tuhan in datungan niya sa rayaw-rayaw wayattaqi iwan tiangkis niya in kabuhi niya iwan kamatay niya daing hamul ka sintuhan diha dunya iwan adlaw akhirat parman si maha suci maha tinggi faulaika humul faizun inna kauna sila nani mga tao masanyang imbihaon sila nani mga tao magparuntungan in masanyang in tao hantara sin tao in iyan temporary sakawa imasanyang in tao rengasanyang kabayaan sin Tuhan in iyan permanent in untong hantara sin tao iwanin siban sin tao day da sa imparuntungan hantara sin tao iwan sin Tuhan niya amo yan in kagunahan na to mga anak po awla na yari kita ni hajaman ini in tiatali sin tao kaniya nasadya. Inti atali sintaw magparayaw na sadya siya sunsuko niya. Inaraman na to, bang nagparayaw inhang katao, marasin katan karayawan dunya iwan adlaw akhirat. Faulaika humul faizun. Parman sinallahu ta'ala, sila na yan im mga tao halawang paruntungan. May tayaddo. Al-istijabatu lillah. Karena impanambagin nila, impanaymain nila, sindayang hatuhan, iyay sin atay iwan akal ang papyasunod yung pituang gautabaran. Fi kulli ahwal hakatan kahalan wal umur iwan hakatan pakarajaan alad dawam wala kita niyupyahunitan sin Tuhan intaw na sa sakit magsambahayang na siya sambahayang na sa sakit in magtutulak-tulak, magsambahayang da siya, pagsambahayang magtutulak-tulak. In nagbubuno, magsambahayang da siya, sinsambahayang inatulan niya pagbunuan. Wala kita ni upyahunitan sintuhan piyaluhay. Firman sinallahu ta'ala, yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Parman si maha suci maha tinggi di mabayain Allah Ta'ala kabugatan kamu upamakun magda. Kahunitan kamu magpikil upamakun pikilan. Kahunitan kamu magtali upamakun magtani. Sa plansyado na parman si Tuhan agaraniw na sadya in panaabbitikak kaniyo amiwan sinaraak kumaun kaniyo maluhay ingkatan pakarjaan. Amo yan mga Tuhan. Dahil nga sabab yan, yung mga sahabat na kauna, pagka maluhay, uninhinang nila. Iyakad nila imbayta sin Tuhan, mag-uus-us himinang sinhinang marayaw. Maita, tiyo-tiyo din waktu na to. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Pag-uus-us kamu himinang sinhinang hikaampun kaniyo sin Allah Ta'ala.
Pag umul mo ka patantahon, maglako-lako nin tuhod mo. Pag umul mo ka numantahon, hawiran na kausinsikim mo, ay nakulong na magguwa. Sabab timambuna. Ingkaiwanan ni mipis na. Ingkaiwanan na jigul na. Astagfirullahaladzim. Dahil hasabab yan, pag uus-uus kau hari, parumatungin nyadto. Takbawi mo na paunahan hari, parumatungin nyadto. Sabab dumatong biya itasin Allah Ta'ala panabi niya. Na yung mga bariman, pagkasyambag nila yung kabayaan sintuhan, iagad nila yung baita sintuhan, pag uus-uus kamu, himinang sininang marayaw, sabab haupuin waktu na to, aula-ula masa na to ini, inagisinto. Way kaya pila-pilahan, 2022 na isab. Sin wala da na pindayin waktu, kauhan, tagupat kajam da, inhang karumay ba ng kadlaw. Maita sila nakapamung bihad to. Sabab sasawing pangatod nila, sasawing pikilan nila, sasawing katantan. Hambuk taulimingkod magkita sa jasin iCom niya, ay magkita sa jasin Facebook niya, makalawiri nga kawan tagupat ka dyan. Wilong niya, meta tuloy de pakaroon waktu rum na. Amo yan mga tuan, sasawin tao. Uno penhinang si mga sahabat, pastabikul khairat. Firman sinallahu ta'ala, paglumba-lumba kamu pahinang marayaw kabayaan sintuhan. Ayaw sadya kamu maglumba-lumba pahinang marayaw kabayaan niyo. Sabab may ta, utungon niyo haunahan yung kabayaan niyo, kamu yung haunahan. Sarawa, apabila kamu naglumba-lumba kabayaan sinallahu ta'ala, way pag-utong, way paghawid, sumagawa, magpatauran si marayaw kabayaan sinallahu ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, tayong huwi imparman sintuhan, tungod, pawaita sintuhan, panabiyang lamusa. Insa taud-taud kisah biyay tahalom sing Quran kisah sin Nabi Allah Musa. Insa taud-taud tatandasan hama na kanabihan daing mga Nabi Allah Musa. Na unim beta sin Tuhan tungod pahinang sin Nabi Allah Musa. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Iwan utuhan ko, nag-uus ako, maun kay mo. Litarda supaya ko madawhat ing kabayaan mo kakuyakan. Di na to madawhat ing kakuyakan sintuhan. Bang nato di agarun, uno ing kabayaan sintuhan kato. Nauno yan, laong si mga sila. Mubadaratan li amrillah. Mag-us-us, dumauhat sinpaldaakan sin Allah Ta'ala. Uno yan. Talaban li rahmatihi kaisa. Dumauhat kau sin rahmat di nga Tuhan. In masanato ini mga anak ka po, magkagunahan ng pangatod na to rahmat. Sababin Yahudi wan Nasara, paaturun ka kita niyo pamulka, paaturun kita niyo pabala, paaturun kita niyo pahikahiluhala. Inna biyallah Musa, biyaitaan kita. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. O Tuhan ko, mag-usos ako, sumambag sing kabayaan mo. Naing kita niyo masa na to ini mga anak ka po, mag-uus-uus kita niyo, sumambag sing kabayaan sin Tuhan. Dahil mga kabayaan sin Tuhan sambagon na to, talaban li rahmatin. Mag-uus-uus kita niyo himinang sini karahmat. Hikarihil ka to kanyo sin Tuhan rahmat. Ay kay wanan to yung buka, yan na isablong nin ulan, magbaha na isab.
Yan na isablaw na umbay tabiyaon hanius. Dumatong intay pun. Miumu ka intaw. Mahita, wala sila nag-uus-uus pa kabayaan sintuhan. Inius-uus nila, kabayaan nila aturun, kabayaan nila rungugun, kabayaan nila nanamun, kabayaan nila sinapsu nila iwan sinsahwat nila. Palaban li rahmating hikaisa. Wa talaban li maghfirating. Mag-uus kita niyo dumauhat sinhinang hikarihil ka to tanyo sintuhan sin rahmat den kaniya. Iwan hikarihil ka to tanyo sintuhan sin kaampunan den kaniya. Di na to kaingatan sa babyari kita niyo hamasya alamatul qiyamah as-sughra. Dahil hamang alamatul qiyamah as-sughra al-mautul faj'ah. Aming kamatay magsarundoon. Nung nakahapon, makasaysan ito ikuan nito. Na mga anak kapuyat ni kaisa, hikaruan. Mag-usos kita ni himinang sininang hikapapasin siya. Bukon magapas-apas sininang hikaganap sindo siya law mo pagtawbatan kurakuman bang mabutin time biya ini. Di, bukon niya ito Panginoon sinagamin biyad to. Panginoon si Yahudi wan Nasara law niya magdol na ako ampa ko magtawbat na law sinamin nakura nila hoon. Ang penpaltawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon biyad to. Ini kato pag-uus-usan sim nga kita niyo. Pag-uus-usan sin sila nakauna. Talaban li barakati. Mag-uus-us pinang marayaw. Kalna dumawat sin barakat dengan Tuhan. Nakita niyo, bang ini mabarakatin pangatayan na to. Aun kasabar, aun pagpatiag, wayman kasabar, wayman pagpatiag, inbagbag tiupok, intupok tiumo, innatumudapukan. Turan yung mga tuan, hindi matuhamasa na tuwin. Magkagunahan kita no number 1, rahmat. Number 2, magkagunahan kita niyo kaampunan. Ini kaupa, ini katu, magkagunahan kita niyo mabarakat. Tiyo pagkaun na to mabarakat. Tiyo panaw na to mabarakat. Tiyo pakayan na to mabarakat. Na misan na mataod. Bang wala doon yung barakat. Ini kaupat mga tuan. Impiag-uususan. Sin mga sila nakauna. Sin Nabi Allah Musa. Iwan sin mga umat niya papag-uususun sila. Ibtigaan liridwan nila. Puhungon nila. Bang man sila karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di makawain rida sin Tuhan bang wala donin to. Hikay sa rahmat pagkasilasa. Hikarwa magpira pag ampun ibang magmaap. Mataod magkampong nagsasagga. Mataod magbagay nagsasagga. Mataod ang kalaumbay nagsasagga. Mataod ang kaparimpunan nagsasagga. Bang masubuhon unang pagsaggaan. Ingatan sintaw katan. Sa wala ingat, uno inipaghalulay, uno in solution si problem. Sa gawa, nag-create another problem. Na, ibtiga alimardatillah. Inpuhungon nila. Bangmayan sila, kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin hinang ikakuyag sintuhan, amalan na to.
al-musabaka wal mubadara. Mag-us-us, iwan, maglumba-lumba, paupat para kala. Hikaisa bit-taubah. Dumadlaw pangayo ko patuhan. Pula-pula min ulong sintuhan ha mga tao nakahinang mangi. Unang beta sintuhan nakahinang mangi. Iuu. Amin dosa na biya na simbukal laud. Iuu sintuhan bukong pagamahan. Biya din yung pag-uusin Allah Ta'ala. Kul. Bayi tayo na Muhammad. Kul li ibadi ha mga ipon ko. Amin mga sila limabaw na indusa nila. La taqnatu min rahmatillah. Ay mo pabugtuan inhulat-hulat nila rahmat sintuhan. Amin dosa nila biya sinablang silangit tiban lupa di na ito pagkaingatan banghunin hirad. Nabihad tinluag sindosa. Pabaitaan ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pabugtuin rahmat sintuhan kaulungan da sila apabila sila magtawbat. Nawangkiala sahan sin Allah Ta'ala di niyara karugalanin mga yadto labiin ulong labiin lasa sin Allah Ta'ala ha mga sila nagtawbat wayroon dosa sa nangayo papagtawbat. Dahil nga sabab yan, paman sin Allah Ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Bang nagpaman in Allah Ta'ala ri pabugto mga yadto. Na yung kanindusan nila, yasin ablang silang itiban lupa. Mulong din Allah Ta'ala kanilang man sila magtawad. Labi in ulung sin Allah Ta'ala hamanga sila wayrusa sa nangangayo kaampunan pa Allah Ta'ala kauhan tagupat kajam ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nauno pa ni karua bil iman. Pakusukay pag-iman mo yari kita ni wamasa lumamay pag-iman sin tao. Minig siya ring habay niya completing kampara iman niya. Pagbalik niya pabay niya, bukod na siya bariman. Maita, nakararan sa jemutol niya, kauhan usok bato, nari naman bating kita niya. Nakita na siya sakay, nakita na sakay pula, sakay puti, hinaryan na sin sakay ang kita niya. Na nakita man siya sin sakay, kaya sakayanin atay niya, kaya sakayanin pikilan niya, kaya sakayanin hinang niya, way na nahinang niya rin, sin nagkatul na sadyak. Amo yan mga anak kapo. Ini kato. Al-amalu salih ala dawam. Patutungain paghinang mo. Hinhi papahinang sin Allah Ta'ala. Nasasakit kawiwanway. Hatulakan kawiwanway. Ay muhundungi. Inda akan kay mo sin Allah Ta'ala. Sa lugay sin signal. Sa lugay sin akal mo. Sa lugay sin jantung mo. Marayaw pa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaupat niya. Ay mo kalupahi. Iaatod ko sin Tuhan mo. Ay mo kalupahi kauhan tagupat kajam, iaatod kau sin Tuhan mo. Kalupahi na yung pagatod kay mo sin tao. Bati masa na to biyahon, migding habay, magbadyo lakot. In badyo niya lakot, in motor niya lakot, in sarok niya lakot, in taumpa niya lakot, in samin mata niya no. Kalupahin na inyadto sa tumtuma ini kawya atud ko sin Tuhan. Unim beta sin naling. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila kulubikum. Inaturun sin Tuhan kato atay. Ay mo patamakin atay mo silumi dunya ini. Ay mo bugto ang signal, sinatay mo tudyo patuhan pa signal, hantara sintaw ibang tao.
Hikarwa aturun sintuhan hinang na to. Ay mo doktorin hinang ipapahinang sintuhan. Bang imbayta niya 5-5, ay mo hinang 4. Yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Dahil nga sababian mga tuan, yaring kabtangan si mga sahabat. Amin, subay na to urulun. Uning kabtangan si mga sahabat yan. Yusabiqu ba'duhum ba'dan bil qurbi ilallah. Kauhaan, tagupat siya dyan, natutugi bambati, malamay bambukon, hakasigpitan iban bukon. Naglulumba-lumba sila, sinhinangi kasuok nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yu'assir ba'duhum ala ba'd. Way pagigil pa kaniya sabab hangka mission, hangka vision in sila katantan. Hangka Tuhan, hangka Nabi, hangka kiblat, hangka Quran. Amuyad to mga anak po na kahinapusan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpakuyag kato taniyo, pagpakuyag habata dago, iwan pagpakuyag hanabot na inumul nila senyor. Uno yan. An Abi Jarrin radhiyallahu anhu, rawahu at-Tabarani, qala sallallahu alaihi wasallam, man ahsana fima baqiya ghufira lahu ma madha. Hisiusin tao na parayaw niya. Naparayaw niya in panagnaan niya. Ghufira lahu ma madha. Hisiusin tao na parayaw niya in nakapinahumul niya. Iabutan siya sinyul na parayaw niya na yung pagkasinyul niya. Diayaw niya ng tujuh patuhan. In 5 bay. Kaampunan kaniya sin Allah Ta'ala. Ampunun siya sin Tuhan. Wa man asa'a fima baqiya. Hisiusin tao. Liupas ni nakapin kaniya. Wala niya piagamal pamarayang. Sa law niya parulan niyo na ako, asal damaas na ako. Ukhidha bima madha wa ma baqiya. Hiksaun siya sin Allah Ta'ala, sin 5 bay, iwan sin amin susungon niya. Na murah-murahan mga anak po. Imbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, impangilahan sin umat niya, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yabutan sin umul kalaas, magdarayawin hinang. Na impangilahan sin bukun umat niya, bang abutan na sing kalaas, magsusunging sin hinang, magdul sing kabayaan niya, bukun magdul magtagipon pa Allah Ta'ala, tub-tub na jarid to, mga anak po, murah-murahan, panghinduan na to pa Allah Ta'ala, bang maning kita niyo, makusog di matanhod, dahil nga kabayaan sin Allah Ta'ala, tutukan na to yan to, ayaw kita niyo matanhod, ayaw kita niyo majadyo, sin mga parakala, sin kakahinang si manusia di dunia ini, aula-aula na kakahinang si Yahudi wan Nasara. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna فإنك أنت خير الراحمين. اللهم ربنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا طيبا مقبولا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.